Yeah, can new song yasem you know. On say obi change chatawa lady, but they have been say pen was me di hook you are. Fresh from the oven no. Joyce blessing. One King Paluta. Gospel meets wiase. No bi kan asem say. Nyankopon ba ma de moyefo no. Enti mo amobisa sade no feature King Paluta. Se na be ye wiasefo no. Oh, obetwe akra ama Yehowa. Enyom ne boss so rough. It's you're correct. Wo dem. Ko tie be me mo ha ma mo pesa. Me mama na make stream yankofo sika pai. Ko stream Ghana music mami. Ko na ko stream efa mami title ye correct Joyce blessing. Obi na kan Joyce blessing. One King Paluta. Achi apai edem. Na guy na deliver verse bi was word of war. We nge wiase asem we nyame asem ne yeka ekoso the gospel according to King Paluta on the street of Kumasi was mobomma no ne koso rough wase aba so tie kakra me mo kakra me mo kakra bi ma o o de tie kakra kakra bi keto bi ko stream dia ka mo why Mr. Weber fa hook yom I say omo pe download o nge so ko stream because ma bonyum ni nyina fala. But this is a brand new one from Joyce Blessing, featuring King Paluta. Also, I say here pube tu asroche bebo. One na brabo mo nsem no betu. Who's away we have to send me any. And you know wunti e ho flyer na home o kwotro na Joyce Blessing feature na King Paluta se bita fast. Wo nipa. King Paluta ngenga meba. Hey. Yesu ma ele nya menwe ye da sipi ya me odo ye nyina especially abonye for odo ye papa ti muntwa so na muntie nyum no why Brakofi good morning hello Brakofi oh Brakofi ntimi nyina so ntia nyum ni fresh wa adwumese na me ne mo na edi dwumadie no yenko